baro ki baju pet bat ngap ya Good News TV mani pedang snobhai phi sashisien shakani ka program ha ka bangi yo manwan lam shapi ya khubor na ka ktien ka jong blai kanne ka de sngi ka bakirpang ha ka bangi kan mau ya ka kum ka Pentecost Sunday but ka General Assembly Day of Prayer Kasngi Pentecost kadega sngi kabala rakhe dake banget hashitulok kaperthai kadega sngi kajingwan her umen siam bakhot haki chispa arphongot ki senran kadega sngi ha kabaki ne ki senran kilayo amat ya kabor umen siam bakhot hala marwai kasngi Pentecost kadairu kajing sedang ya kabalang kajing yalap u Petros hagasngi Pentecost kalong da kajing shlur klam da shapting shu ya kajing penim da kabau Chris kane kasngi kadairu kasngi ha kabangi ken mau kirpang yaka kum ka General Assembly Day of Prayer kum ta ha kane kapor ngidap da kajing kemen be don ringkat bat ngi i Reverend Ruben G Lalu iban sam ya khubor na ktien ka jong blai ha padang ka jongi i Reverend Ruben G Lalu i pet ya kabalang Presbyterian Latimkra kabahab hapo ka Latimkra District jong ka Latimkra Presbytery kabadai jong ka KGP Sinod Pedang marashwa bangin yo sngaw ya khubor bai pastor in sama pedang ka jongi ngin ngap shya ka wei ka jingrai ka bakirpang ban ai de iba Manchester Manus ublai on kulku yangi baro She said ngala long tan umrau chong kapo hakapong ti ahor hang tangalango men simba kuduan banta kumyanga Okat nonga dap jing kmen shisha Men simba kuduble badap jing ai Jing long ko jing snelri hangato pensle Hap deng bon jing yak sai ya ngato ya lam bat skem ya nga syaprang bangan jam to is day ya nga try baba Du ben simba kucho me ben kunyanga Kum hasngi Pentecost kabor tu penda sa shisin bangan mat Mamitu yara Men simba kut kabor kersyan padyangan O ngalong ubatlon ngadap jing duna lenti jing im Kristan kiwei pan yok man pendon kam ko ya nga kerpa To is
snei yang atrai baba du men simba kuchong me pen kut yanga kum hasngi pentekos kabor tu penda sa shisin bangan mat mamitu yara Kejingai kublai ke bakirpang ya pi ki parlok nongpet ya kini ke program ke kerteng ke batiang tam jong nong penim jongi uji sukris. Ngini poinok menta si ke binta ban ya syashkor ya ke khubor na ke ketien ke bakhut ke jong ublai. Kini ke sandi ke bakirpang ha ke baki balang shitelup ke perthei kira-kira ya ka kum ke Pentecost sandi. Syusyut na kebenta jongi kum ke balang Presbyterian Hari India, labu kerpang ru ye kini kesengi, bagandai ke General Assembly Day of Prayer. Kum tang ai kublai Pentecost Sandi ye pi baro ringkat pa ke jingduai, bangin mat ye ke jing pensyait bor, min sim bakut, ha ke jing im jongi shimet, ha ki yen kisam jongi, pat ha ki balang ke bangi ngidan. Klem de penslam syuk gini apoi bet no syaka benta cho ke jing selok na ke ketin ke bakut ke jong ublai. Hadien banga dem bat duai ye ke bo ublai ukwa ban kren na ke benta jongi ha ke bakum ke ke sengi. La shon ha ke do not jonga ye ke phang ke bala jer kerteng ye ka ke bor jong ke Pentecost. Ke bor jong ke Pentecost. Ngam shimla jit ye kenu ke benta na ke ketin jong ublai banlong ke nongrim yang ini kepang. Henrikat bangadang kren. Ngan sekedau ye pi ki benta ki bayas sno na kini ke ketin ke jong ublai. Bat ki bayas day, bat kini kepang. Ngini duai. Kendrat kren ingi. Lemban ke ketin ke bakut jong me. Nama roji sungi pan. Amen. Ngapen ken mau biang ye pi. Bakapang ke bangin ye selok kelong. Kebor jong ke Pentecost. Hendra syua begin poi syakini kapang. Tangkum ke jing penken mau na kabenta jongi lang baro. Ngan syia thu kenyat yepi syapang ke Pentecost. Pentecost kadai kawai pat ke jingja ke bakirpang ha ke kalender jong ke balang. Nama day ha kini ke sengi. Ngikin mau ya ke jingwan hiar jong umin simba kuat ban yai sa bat ngi. Ya kini ke jingja la tho yaka kitab kam ki apostle ke nong ke baar nadu ke dekat ke beningkong ter. Kini ke jingja cho ke jingwan hiar umin sim bakut ke deiru san po sngi hadin jong ke jingmi pat jong nong pen im jongi uji sukris. Wayne ki nong tho Robert Bear ubatai kumni syapang ke Pentecost de ke pareng uang Bethlehem was God with us. Calvary was God for us. And Pentecost is God in us. Bethlehem kadai ublay lembat ngi. Calvary ublay nagbenta jongi. But Pentecost kadai ublay hangi. Dakato ke jing batay. Ngini pai bet no menta syakapang ban ni selok. Bakata kalong kabor jong ke Pentecost. Dan bon tili ke baka Bible ke itu ingi syapang ke bor jong ke jingwan her umin sim bakut ha ke segi Pentecost. Ki biblical scholar ki batai. Baka wayne ke bor jong ke Pentecost kalong ke penkha ya ke balang. Ki biblical scholar ki ong Pentecost ke day ke birthday lani ke ke sengi kha jong ke balang. Dan bon ki benta ke ba kren syapang ke bor jong ke Pentecost. Hendra ngim numla pan pet lut ya baro. Hendra nakabentan jongi. La bu akado nut jonga pan pet arteli kiba mi nakajingwan her sim bakut hagasingi Pentecost. Kebeningkong. Kebor juga Pentecost kepenkala ya kajing syap tieng sya kajing slur. Ngan ong biang kebor juga Pentecost
kapen kala ya ke jing shep tieng sha ke jing shlur tongin ye phai sha ki kam ki apostle lanong ka baar kabala record chapang ke jingja jong ke Pentekas uwe ubrio ubadan benta bha ha ke jingja ke Pentekas ke beningkong udei u Petras ngine pet chapang jong Petras ha ki arteli ki benta Pentekas jingim jong Petras hashwa jong ke Pentekas bat ke benta ke baar u Petras hadin jong ke Pentekas tongin ye pet chapang Petras hashwa jong ke Pentekas ngikin mau ba mo ude usendran uba shitrahem ba uba khamat ba jong nong pen im jong yu Jesus Christ ude we ubala shakin top hakata ka baki ong ki inner circle ke jong Jesus kawe ka bang ikin mau ba shapang jong Petras hashwa jong ke Pentekas kalong bola len yau Jesus hadu laisien Lara pipa shika ktin jong blay Marcus klanong ka bakat saw dekat ka bandriu pendriu adu arpu ar ke yethu yengi syapang ka jinglen jong Petras hadu laisien yo nong pen im jong yu Jesus Christ Lara wahat banyak ya ka daw balay baulen yo Jesus hadu laisien penshem badan tang ka way bakata ka day namar ka jing syapting ka jong u Usyap tieng ba yo mo uru usyak kem lembat ujisu. Usyap tieng ba mo uru ulak ban syak sempat ba syak sedien Lord jong keding pena ku mujisu. Kumta ke jing syap tieng ke penlong yo u baun len ya ujisu. Kata kedai ke jing em jong Petras hashwa jong ke Pentekas. Tongine pet pat menta ya syapang jong Petras hadien ke Pentekas. Ang kaktiin ke jong blay kam ki apostol lenong ke baar ke dekat ke beningkong bat ke basaw ye kini ki ktien ki ba ongkum dengan penpuli ye pi balapau haki ki telit ki ba pat penat kum ke ding ti kala syong halor uwe pa uwe naki bala pendap ye ki baro do mensim bakot ba kila sedang ban kran ki we pat ki telit kat kum ba mensim ula ai bor ye ki ban kran ke Bible ko hang la pendap ye ki da mensim bat kot bat kan ne ka kentop yo Petras la pendap you do mensim bakot ke ka bola le kalong u blay ula jit you ban long unong yalap ye ka gospel jong ka jimpin im Naka jing syap pendap du mensim bakot haka sengi Pentekas u blay ula jit you ban yalap ye ka gospel jong ka jimpin im Bakumta ula day unong yalap ubaningkong haka jeseng yalap ka bapat ba hadin jong ke Pentekas ngila banong uday street preacher lalu street evangelist ubaningkong hadin jong ke Pentekas ka jing yang jong u ban yalap ka penpau ya ka mensim jong ka jishlor don shu ka jing syap ting u Ken mau emne hakapor bulan yu jisu ulan tang hapdeng joga jingdon ki kintay bat katungot kirang ba hanray menta hadin joga Pentekas habu yeng banyalam u yeng hapdeng jogi padba ki babon salyashu shepting shu u yeng ban kren ya ke jing shisha joga gospel bakumta Larang isyem ya ke jing em jong u Petras sakini ki arteli ki benta penyu i bahaswa jong ka Pentekas ude u basyep tieng henry hadin jong ka Pentekas ula kelalong u baslur sakawai pat ke jingja ka ba penpau ya ba ke jingwan jong ka Pentekas kala penkala ya ke jing syep tieng sya ke jing slur ha ke jing em jong u Petras kedai ke bulak kran hakmat ke Sanhedrin. Lada pipuli hakikam ki apostol lanong kebesan. La tu yengi bala kem yo u Petras dan bakiwi kesendran. Bakla kedon kini kaktiin jong ublay. Hakabala maham ye ki sangap an penpuli ye pisan arpu pra. Ngila hukum skem ye piban hikaya kini kakirteng. Tia kemi pila pendep ika Jerusalem da kijingi kai jong pi. Pat pi ye temu ban penkit hangi ke senam jonu brio. Haka dekat arpu kendai ke ongkum ni. Tiu Petras pergi apostol kila YouTube kila ong. Ngidai ban kongo ya oblay kamtam
ban ya Gibreo. Bagkumta ka ni kajing kren jong u Petras ka pen ina mar kata bahaden jong ka Pentekas haden bala pendap yudu mensim bakut la pen kelaya kajing jong u na kajing syapting sya kajing shlur kumta para bangit bait kabor ka beningkong jong ka Pentekas kalong kadang kabor ban pen kela ya kajing syapting sya kajing shlur kamut ayu na kabentah jongi. Habang idan na kabakom kini kesngi kabang ikan mau ya kajingwan her jong mensim bakut. Kakesngi Pentekas sande. Kapenkan mau yangi baka Pentekas kadon kabor ban penkala ya kajing syap ting ki jongi sya kajing slur. Da kiwe ki kintin lak ban ong kum ni kajing syap ting jongi kan kelalong no kajing slur. Para bangit biyet. Habang ikran syapang kajing syap ting. Kajing syapting kalong ka ba shisha kajing jong Gibreo. Baro nangingiyat lembah kajing syapting. Bat kamta makisngi kiba kum kini. Ngiyo i ya kajing le don bor jong kajing syapting. Kipara nang syarakin menjurbat nga. Baladan kanur ka mat jing duai. Baki para bangit bayet ki kwa pangingin duai na kabenta jong ki kalong bakin lat na kajing syapting. Hakini kisngi ki baladap. Kawai kalong yeng jo ki para bangit ki apostol wan shi se yeng. Na mar ukpa jo ki yeng. Lasen syar tang da ka jing syapting. Not ban syong marway haka kamra. Ukwa bet ban ya dan lang baro-baro. Bat marsen kabrit ban tia ki kmak ki kabrit. Lawan sen syar ka jing syapting. Baka jing syapting na magata. Kalong ka basisya. Kamtam hakini kisngi. Kaya kajing syapting. Hakakitin parengki ong ikada kakitin fear. But fear la ngibo aka acronyms. F kamut false, E kamut evidence, A kamut appearing, R kamut real. But kumta kamut na makata jing syapting la ni fear kadai false, evidence appearing real. Kajing pin shisha ki bam shisha, hendai ki bapau kum ki ba shisha. Kaya kapag kajing syapting kala. Kajing syapting ka pendekok, ya kajinget ke jongi. Kajing syapting ka penartatin yangi para bangit biit. Ban syanya ban nget au play. Pakumua ong mena. Kajing syapting ti kalong ka basisya ba kini kesngi. Ni syapting ban pelayaw Jisu. Ni syapting ya kalaway ka balasyani sisngi. Ni syapting ya ka bay bangimtip ka ka banja kajing jongi. Ni syapting habang ipet ya kajing long ka sensyar kadar hakari India. Ni syapting tip ka balangkan poy syano. Ni syapting namar kajing pang kajing shitam. Ni syapting namar kalaway jo ki kon jong itip kan long kumno. Banganget dan bungut na pring jong pi. Kipapet yan ka program. Let's piyat lemba kapor jong kajing singap tieng. Mga kanmawa kajing yalham jong kabalang kabangilong. Ni ay live telecast. Baki dan ki message ki bawan ki comment section. But ki babon tili ki message ki comment section. Ngiyo na Jankia Hills, ngiyo na West Kelsey Hills, ngiyo na Keleng Jokari, Jombek Jalan ke Jongi. But ka bak jing kerpat jok jing duai. Kadai betang syapang banlat na gaji syapting. Nyango you blay para bagi piet. Hapdeng jong gaji syapting. Kaktin ka jong blay kakpen kan mau yangi hakabakum kani kesngi. Jong kajing wan hier mensim bakoi hakesngi Pentekas. Paru baudan mentabat ngi. Bat ngim dan kam syuk ban syapting. An penkala ya kani kajing syapting jongi syak kajing shlur. Arti mati weh nyau kong na marubleum shibla yang ika mensim kajing syapting. Hendra kajong ka bor ba kajong kajing in ba kajong kajing le adekar. Ngikan mau yu Stephen weh niki apostle lalapi pukuliah kala nong ka banyau dekat ka basanter ter layo tu yang i syapang jong na ka udan apring ka bor ka bau syapin shitam namar kajing ilap ika kerteng jong Jisu. Hendra namar ba kajing jong ka badap tu mensim ba ko jong ublay kajing syapting kam shimyo ban sensyar yu wala daw hapan yang markman bar kajing yam da ka basya lentemau.
Wakum tala dan kenu ke kubor Pentecost Sunday yang i hakabukum gini sengi. Umen sem bakhot uwan ban ai ke jing pelan. Umen sem bakhot uwan ban ra ke jing pen kela. Ya ke jing syap ting jongi sya ka jing slur. Pentecost ka khat yang i nama kata. Bagim dai ban long ki ba syap te hendrengin long ki ba slur. Kemala on duduk mena. Oh ngi kisngi bamangi ki kristan ngi syap ting ba. Ngi syap ting ban keren ni ke jing shisha. Ngi ki jok balanang penyap ya ke jing shisha. Ngi ke jok baka pisah ka kam keren ya ke jing shisha. Ngi msylu syuk pan keren ya ke jing shisha. Hanakan mahala pisyap ting kum taru. Pentecost ka pengken mau pen kelas ke jing slur. Jing syap ting ban yang marway hapeng ki patba. Ngi ke jok ka boong if you cannot defeat them, join them. Lapim lak ban job ya ki yes no but ki. Ni siap ting ban yang marway. Ni siap ting ban nak benta ke jong Jisu. Ni siap ting ban yalam ya ke jing sya ke jing pen mu Jisu ya ki parlok ki jongi. Ni siap ting ban long sakhi ke jong utrai. Ki research ki study ki pen baladan way ke daw ki briu ki ting ban le ya ke personal evangelism dynamar ke jing siap ting. Henry ka Pentecost kawan ra ka kubor na ka bentang jongi ka kini ka sengi para bengit beit. Baka jing siap ting kan kelalong sa ka jing slur. Kata ka day ka bor ka beningkong sa ka Pentecost. Ka baar ka bor sa ka Pentecost. Nginyo mat ya ka jing pen kubor. Ka bor sa ka Pentecost nginyo mat ya ka jing pen kubor. Pai bat nga syaki kam ki apostle lanong ka beningkong ka dekat ka bakpra ki ktien ki ong kumni henry pinyo diang i ka bor dalam wanu men sim bakot yapi bat pinyo long ki nong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha du ka bakut jong ka pertheng kene-kene kita khat ka jingkular jong Jisu bon sapa yu men sim bakot la pendap ini ke jing itu lupa ki kam ka apostle nong ka baar ha ke jingwan her jong men sim bakot ha ke sengi Pentecost kum ta ka sengi Pentecost lemba ke jingwan her men sim bakot ki sendran ki apostle ki la man ya ka jingpen kubor ke jong men sim bakot kum nong itip baka ja kata ke jingpen kubor Nga sakhi ye kani limba artli ke jinglong juki apostle. Ke beningkong ke pen i ye ke jing syapin ke bor juki apostle ke de ke jingilap jong Petrus par ki khat wingot. Ke khat ke bakat saw ter ke itu yengi ye kata. Lapi puli itu ke sermon bo Petrus uyalap. Pen syambala thok ke dekat kat saw haduk lai penriu. Bakum tal rapi ken ki tentang arpulai tili dekat. Balapi puli ye kani ke sermon jong Petrus baki senran jong Jisu. Desi kan syempor tang lai minit. Henry na mar baka di ke sermon balaya lap da ke jingpen ko boru men siem bakod. Kaba mi kalong ang ke dekat ke balai penyo. Dia bakila yo sngowi kani. La dungak ye ki hala ke donut bakila ong Petrus baki ta kiwai ki apostle apara kumno ngile. Kaktiin jong obleh ke dekat ke basafwe ke thu ru yengi. Bahagata ke jeseng elam. La pediang syaka balang hadu lai hajar ngut. Para bangit biit. Ka sermon banantang arpulai teli dekat. La dapi pulit tang lai minit. Lai hajar ngut. La pediang syaka balang. La pendunggak ika donut ki bayo sngau. La penlong iki bakin kili akum no ngilek. Para bangit biit. Hatukan ikam demo. Kecipur kubor. Cuma sim bakut. Barok kadai betang kecimput kubor jong mensim bakut. Kebaar kabang i baka Pentecost ka pen kubor kawan rai ka jingpen kubor. Kadai kaktin jong blai ka yathu yangi. Dei lingba kis apostle baki senran. Hadin bakilamat ka jingpen kubor. Kilale bon ki dak bat ki kampela. Anong biang kilale bon ki dak bat ki kampela.
Kam ki apostol nong ka ba ar sa pulai ka ong. Ti ka jing syap ting ka la ja ki men sim baro. Ba bon ki jing pela bar ki dak kela la le de ki apostol. Dena mar balai ki le ki dak pela ba ki kam kela dak kela. Dena mar la pin ku bor. Hakakot ba pareng ka ong signs and wonders. Kini ki kentum ki kamba jong ke jing pen kia. Kini ki kentum ki kamba baki pen kia. Haka kerteng ke jong Jisu. Tanga kala nong ke balai la record ika kamba jong ke jing pen kia. You briu u bedeka. Kumtan dena mar ke jing pen kubor. Baki la ban le ya kini ki a barok. Badena ke dau. Lal fi puli kam ki apostol nong ke ba khat nyau ke dekat ke ba Henrio kaya tu yangi balakot yakine ki senran jong Jisu ki apostol jong Jisu ki bala man dak bor jong ka Pentecost ka bala pen ko bor ki lakot yaki ka ktien ke jong oble kam ki apostol khat nyo Henrio lakot yaki namar kata kini ki bala pen kala kongpong ya ka perthai la khot ye ki nong pen kala kongpong ya ka perthai para bangit bi kum ta ka pen kan mawi ba ka bor jong ka ar jong ka Pentecost kala na mar kata man penlong ngi bangin mat ya ka jing pen ko bor jong men sim ba khot ba ngila ban le ki dak pela bat kala Ngila na markata ban yang ban yalap da ka bor jong men sim ko. Kamot iyu yangi. Namba ka jing reki jong i ka Pentecost Sunday. Sa si sin pat na makata ngin seliang para bagi pi. Ya ka jing pen ko bor jong men sim ko. Ha ka jing im jong i she met ha ki yeng ki sam jong i ba ka balang hi barok ka we. Na malada dan kena nak por ke badan kami ke jimput ko boru mensimba ko ka day menta ka balang Presbyterian jangi ka day menta bangidan kami ke jimpun ko bor jo mensimba ko unong yalap uba kraw uyam bong so ang kumni nan puli da ka pareng sa pangkalakasi what the church needs today is not more machinery or better, not new organization or more and novel methods, but men whom the Holy Ghost can use, men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Ghost does not flow through methods but through men. He does not come on machinery but on men. He does not anoint plants, but men of prayer. Kaya ka baka balang ka don kamenta, kam day shoot ki machine, ki ba kamba, day shoot ki but tray, ni rukom tray ki ba tamay, day shoot ki seng ni ki rukom tray, hendra ka don kam ki brew, ki ba duay, ki brew, ki ba dem kotsiyo, ki brew, ki ba mensimba kot unpun kubor. Mensimba kot juan ng baki machine, wan ng baki rukom tray, hendra uwan ki brew, kajing pensle kam wan ki machine, hendra ka wan ki brew, ki bait banduay. Para bangibihit na magata. Pentecost Sunday jo ni ka snam ka cut ingi sa isi na magata. Ya ka bor jo ka Pentecost. Kan pen ku bor yang iba kum tangi de ban sliang ya ka jipun ku bor men sim ko. O ngi don kam si shay ka jipun ku bor men sim ko. U Charles Spurgeon u batai sya phang ka jindon kam yu men sim ko yu ong. Without the Spirit of God we can do nothing. We are as ships without wind, like branches without sap. We are withered like coals without fire. We are useless. Klam ka jipun ku bor jo men sim ko. Ngim long ye ngi long kom ka jhat kan kal air tenat klem uding but yap stai no ngilong kum do yong klem keding ngilong ki bamentoy ngidon kam na magata kajim ku bojo men sim khoi kumbang na ru mene para bangi ngidon kam menta ya kajim ku bor kajing keli ka babot kalong baling ngidon kam ya kajim ku bor men sim khoi kajubab kalong dina mar bingila long kishing ki baterkhang Ezekiel laipo hinyo kala yathu ingi. Siapang katem kish ingi bakir terkang. Bakumta ngirung ngilalong kish ngidan hakatem jo kish ingi bakir kang para wanget. Bakumta ngidon kam. Ya kajimpun ko bor mensim bakut.
Susungi dan kami ke jumpa kubor. Naman ngila longkom usol mo mensimu kot ula mi no uwe samal kadri katsau. Hendra mensimu tuan ula kendria no usol. Ya kini kejing terkong para bagi bihin. Ngi sakhi ba kini kisngi kiba menta haki jolong kristan jongi haki bieng kisam pada ki balang ki jongi. Ngi terkong deha bagi haki balang ki jongi ngi bon ki riu nyam pani ki riu blay. Kejing terkong ka paru haba bon ngot ki kon kristan kim bang syuban puli ka ketin jong ublay ni duai. Kejing terkong ka paru deha bang ila lendet iki constitution ngila rendet biki anjo ka pertaiban bangi persyang ban perung ki anjo ka pertaiban penyat ka balang de kajing start pada ka borju ben simo ko ublay. Kejing terkong ka paru apa bon ki kon kristan ki em kejing em ka basyate marau jong kejing dikyat drugs ka kalai kejing pet ya ki film pornografi kejing kong ki pauru namar bangi em kejing em ka bangi lakam ya kejing snobha ban ya ka bangi ya ublay para bangi bi kejing ter kong ka pauru dia bangi mlong suki sakhi ke jong jisu kejing ter kong ka pauru balarangi kran syapang ka pop bar kejing don kam ka baklab bemon ki bayos ngau ya kata ke kubor kum kita kilong offended ki snowit ki angkam long relevant kajing ter khong ka pau habaki thli ki yeng mani ba kisni sunday ki de kisni le drive le kai pai din shakjing hat lenti jongi kum ka balang ha ka por revival fikir mau em yerhem ha arjal Rio, fikir mahu em hendai pecah mengidan mentah. Kadang kajing pejak, kadang kajing yelek, kadang kajing pajing pra. Haki ying kisam, haki balang ki jongi. Bakum tak kini kilang kidak jo kajing terkong. Bangidan kam, ya kajing perkubor jo mensim bakun. Ngiru kajing terkong haki ying kristan. Dan ki ying kristan, ki pampulhi ya ke Bible ni duai. Kajing pajing pra ki ying kristan. Kajing terkong ru ka pau para bangit peet. Hakaba ngi kom ki senran jong Jesus Christ. Ngim syem long syuk kumbalong ki apostol menhendai. Ki nong pen kala kong pong ya ka perthai. Mudur mapisi an ke jelang jongi lesengi dan ke banyo posan persentam ki banget hau jisu hendrai para bahit bahit pet ki jing sniu ki badan hakani ke jelang jongi hatungi pen kala kongpong ni em ya ke jelang jongi ya ke nong ba shlong ke jongi ngi pen kala kongpong ni em ki shnong ki thau jongi da ke gospel jisu but dena markani ke down ngi don kam ya ke jingpen ku bor jong mensim boku jong ublay para bagi bihit ngi don kam ya ke jingpen ku bor la don kenu ku por diamenta bangi don kam ba ublay union pendon kam ingi bangi la ban le ki ba crown nam ta burom jongu hakawai na ke jing tray mission field jong ka balang jong ya lat krap anu mitu ipi ya ke jaka nam ta security reason Baladon way para bangit akata ka shnong. Balawan bangit chau jisu. Pat utre ka kam kum unapit. Kadang ka jing per ha kedukan ke jong una maru temme ki juranya ki brio ki bampat nget ki juwan. Syakani kedukan man pak kap shnyo yu. Ha ka por jong kuvet la ban khang ye kedukan. Hane ki dan ki long yeng ki baju pawan yu she yeng ban kap shnyo bat kerpang ka way ne ka yeng ke yeng jong ukpa jong ka yeng upala long paralyzed san snem para baget bi. Kidi bampat nget. Bakum ta ujulik kap shnyo ujulik ki temahan yo ta ukpa jong ta ka yeng. Bat kum ta ka way ka sin haba ulet kadang kajing kentu jong mensim ba kot jong ublay ba kata kajing kentu kalong ba udai ban duai nak tahu pa jo ta kiyeng ba kum tahu lapan jing bet na ki kon bat ne ta ki de khot jo ta kiyeng ba wang ru la pinget keteng jong jisu pa jong piu la ban yeng ban yai pat kata kiyeng ki sya bat kong tongin nget uduai une unapit para bangit jongi uditang unapit para bangit biet ubam nan jing start dan qualification ki bah kraw ka tu kata ta hende udan ye ka jing pun ko bor jong men se bakut pada bau yeng bat bau duai adalah depan duai ka jing duai ka baru ka bam da jerong uta ukpa jong ta ki yeng
san snem mula paralyzed. Hanya bala duai ni para bangit ju ubadi tong napet. Tau kpa ula yeng bat yat haka kerteng ke jong Jisu. Man bangai kendo yung ayok mensip. Pagkapin perkat yang ake ke bor ke beri. Kas bor ke beri kalong baik namar. Baka bor juga pendekas. Kapan ke bor ini. Daka bor cuma mensip bakot. Kalau kum ta yunu para bangit. Kalau kum ta yang iru para bangit bihin. Ladang mat nama kata yang kena ke bor juga pendekas. Ngin mat nama kata yang kejumpin ke bor cuma mensip bakot. Ngan penkut no. Wat syuaban penkut. Ngan penkut mau biang ye pi. Bangilai keren syapang. Ke bor juga pendekas. Ke bor juga pendekas ke peningkong. Kalau kapen kelai kejung syap tiang syap kejung selur. Ke baar ke bor juga pendekas. Kan penkut bor yang itu mensip bakot. Hanya syuaban penkut kejung keling yengi kalong. Pikwa na em. Ya kejung penkelan na kejung syap tiang syap kejung selur. Pikwa na em. Ya kejung penkut bor jong mensip bakot. Ha kejung em jong pi shimat. Haki yeng kisam jong pi. Haki balang ke bengingidan. Pagangit. Baru nginong ho ngikwa pastor. Pabanyo ikani ngidon kam sa isen ban ay jaka. Bo mensip bakot. Unsang dap ha kejung em kejonga pat kejong pi. Umesim bakut ladon. Hari udap ne kejing jangi. Efesus san kat pra kong. Tu wat long pi kiba kiwin buat kiwin de kawan tu long pi kiba dap do mesim bakut ki apostol ki dap do mesim bakut. Bakumta kat yang ini nama kata. Bangi ngin seliang nama kata. Ya kejing pendap jong mesim bakut. Ha kejing kejangi. Kaya bangidai banlek kaktian jong blai ka ai jing mut yangi seliang yo mensim bakot yon de sinyo lai punyo ka baar kala ka bamot kam ke apostle alai pupra ngin mat na magata ya ka bor ka pentekas ha ka jing jangi shimat ublen ku yangi pengakuan penkut ni ka jing ruai ka basan spa prapupra bukan long ka jing duai ka jangi try ko makasni pentekas atau te na ka bor ba bakraw baning do ki pop kum ha ka ding barhem amin sim bakut tuan tuni duai nyai ngu yame ko kan rat namar ka ni ka ketien ka jong me ni pan map na me ya ki pop jangi barok bat ngi seliang kan rat ya ka jing pendap ke jong me du men sim bakut jong me ha ka jing jangi shimat ha ki yeng ki sam bat ki balang jangi le kum ta ku kan rat bi ngidon kam ni ka jing pen ku bor ngidon kam kan rat ban shop se jangai ya ka jing shop tieng pengilha ban le tang na ka bor ju men sim jong me isen yang ikut try map ki pop jangi pediang jing duai para ka buai no tuai pa ka jingai jong Jesus Christ ka jingai ba blek pa lam ka jing slok umen sim bakut dalam dekat bat ngilang barot nadu mentach karta bom cukut ru amen